Togwe ma bia ya gbo fifia cha de menya be no zube kafra amekuo be no ire un dofe a amega de dio amechichi o amien no agbe sinu efere sinu afekuna ya we mitense na ke fifia ne mille nkure nwa so here 26 years 45 years 30 something years ya wele kuku fifla kra no le nkura ko be de vieux bo mi kra mi vale kuku akpa wu ichore me ide peto like this amenene amenyi ogbonam krabe otenhona amewi efe krafa ya no le nkure nwa so ke omegere ometio no kagbon kun le chuchu ape kafralo mi atogbo te no na gbe fero sinu kakaka di ne baro te pere kra yonto e kra ka wana ogbedura na ma obe o ma unu ka joele na ma joa akemia ya kra me efie mele de mele efenene koko so here le kukure nu kagbo ocho nu ka yesusu be ya na be so here le jojo kapa nene ma mi aso ha nto na wa no chi ane mi na no lere ben yo ba magbeto ne wa o ese merare ya so ha mi va trosu egbotu ano mi ano no o fe yo asia o fe yo machi ko ya pete mi pekan do le kan ne no jo mi pete mi gala dun le tefereka e ya ko wale mi achoro so ha o ya achoro ya te fe ya o ba lo kule mele alo kule le ya pete amina so re yon de kan na be botu ne ya so ke mi ku ya pete mi gava paso elle que mi le raji la rano de nuevo nunca conseguí ava arre chochorove amechichi anya bere elei mechichi unya nu gereo ko wala mi ike ne okula mo dogola unya nu e ko jira ma do me khofuro ago be menyana ne ko le mi kwa me ma do mo enye che menya aka manya ne me ne boje si pe bere ame ya posro we amu do ji jone ko o e sro we ka o pete pe nyu fine o ya ne kwe ko ji jo we ya tu gbe ko re bere be ke yo le yo ya so ka ko bele nu ya nu de jore ji ko fu fo ya che gava fi mo mi apete mi gabla shere mu ga ko di nu ka ko se be a reveni a recouvrir na e ya ku mo so ha wa u ye no ko fu ple mi ape kan ju e o fu ko ja yin pa pra mere ko fa bi che o che mi kwa pra mo ya mi pe we ke gava la ko we ke gale ogbo bele ele e mi aka ka be ame ya che we to je e nu den la me ko lo bovan ele blogwa na America je bele ame mare ele ke wa nya bele ame chichire ke chanya ko chora pe e ya che ku ame bubu che ga ho mi ame to mi ame ne mi adoyon de ka gbo avala pele te pele ka anu nudu fo aye le gbeji che mi aye sumo gbe ke gato ya he eto ga he ya ipa pra me mo ke gazo nde la jore mi atu enya le yo e gbova ko en bu ali siwa e ya mare ka bu wo to wuru ko eme kota no zbe nu ma jone ne ma e ya e kona be ekuro to gbe kra ma segomo bere ma ya gbe fi fu to fe ame ya ku ele jojo re amega o cheji amega ro o le aga ho no fi o pesro von pete o le dore kame nu ma pete la mo kaka e we la fe me la amega re ke sro ho fe
Ne kwe ala di. Ala di. Ga kama le soro ho fe yugbo. Apa me abia me nya me gara ko ava ho soro. Ga ka we ya nto jiji. Oh, able no fi soro. De ma je nu. Ya ko la me o. Nye fi mi mo ko je sile. Yo, togbe akpe, mama gbolonya be mi aso hi onu ye o he du mi leje a. Ya che pere untama ava mama gore. Ate pe. Ko akpa mako. Na mi. Mama akpe, gbolo be mi aso hi wa nu he du mi leje pere un. Me ku ata akpa mako me na mi vira. Ma come. En du mo he du mi le. Nu du me nu. Fetile. O damati. Ete o damati. Atadieke o damati. Bore, edue egbe o damati toko o la le. Ma ti amele bobo la ngbo. O ko va sime me nya lo e pri e wa de ku. Nkeke fe ma de toko pe e ku. Ka ko me nya bere mo mia me fi de ya le iwo wu. Agbedi ho du re to me kere. O la ti ke wi. Agbeli cha. O la ti ke wi. Agbere ya do fo ga ko atika Wa no ti me. ke bere. Egbe ni me ga no mo. Wa la wa kono ga gira. Agbedi mo ra hu wa ke. Wa hu agbedi mo a hu agbedi ara kere. Wa ja ti ke bi ni fu kaba de. Le yo ko ya si me. Me yun. E ya na le. E fo le gba. E fo gba. Sa me do no mi ku me fi. Sa mi an to le. E da agbedi asa agbedi nu. A di me yi. Keke kan. A le e pa fetri pren a ko agbedi nu a ga me yi. Titi a ko a ti ke le koko fetri we le gbegi me nya lo. O de ko me di. Ko e fo pete he gba la yen ke. Tomatoes no gbe fia. E ko le me ibo. Me bia. O wa ko e gira. Me play, me ko da du. E ya ko yen fo. Eyin ya yin mo po le un. Mama akpe